pagharong adyo ko siping mo lamo signalan mo yarap na kamaking ko as mo emiti ko
Mapilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragol. Eye kakalingwan ng pamanyulud face mask pachelul walong munta pisamban. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palugpisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lungob isamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan inke kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilo, bangit turunan ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kekang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilog at kilwal pisamban. Panayon talad ng ushers para duangan din kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangadyan ing ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iyat-chat la ding adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, total nanding anggang malayamahit king pisangban. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form.
Talakad ta po. Pangandyan tayo, ing orasyon, kilagyoning igpa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo papabalwane ing Birhen Maria, At kinagliya lalamning banal na Espiritu. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, yanasa. Ani ko alipaning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, yanasa. Ing Divino Verbo, may katawan niyang tao. At may kisaut ya kay katam. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, yanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apangay tuliran, nabangnan ng pengako ng Yesu Kristong ginuta mo, yanasa. Manalangin tamo. Tapukaran mo sa akong grasya, ginuming Diyos, king kaladwang mo. Arampat king pamamalita ning anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Yesu Kristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana ing ligaya ning pangsubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Yesu Kristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, yanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, yanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, yanasa. Kilagyoning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Yanasa. Bilang balayan amitipon para kaniting kapag masusyan. Pakisabi mo po, pakisiguraduana, isulat ka rin kaya katamong contact tracing form, inkompleto, ang pong updated a detalye, then kaya katamong seat number, pakapaskila, king lalamda rin kaya katamong luklukan. Maya payabak po kaya kayungan. Miti punta mo po ngeni, batayang samban, purian at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po din makatuki. Para king kapasalamatan da po de Rodolfo and Vice Governor Lilian Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Bitug and family, William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Corey Wondorp, James Pita, Lee and Gina Grabarski, Mr. and Mrs. Nilo Makabudbod and family, Fernando Palermo Jr., Mr. and Mrs. Ryan Calara, Sian Adriela Calara,
Rian Adrelia Calara. Para king Aldoning anibersaryo at kebaytanang Maria Dulce Pedeliaga. Para king physical ampong spiritual, pami pasalamat ng Uncle Pete Nepomuceno, Apong Pio and ibang awring between and family. Para king kapaldanan, pamikatawan ampong espiritual ng Carlos Galban, Olivia Loretizo, Edgar Bagang, Brother Meng Rodriguez. Para king kayadwananda at pamanantabi ning Banalaya Espiritu, the families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Mark, Father Marvin, Miss Maria Teresa A. Laus and family, Vicky Manalili, Jeline Celso, Gladys and Claire Cochon, Dr. Gemaline Gueco, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Mr. and Mrs. Brian De Mata, Noel and Weng Sibal and family, Eloisa Salvatera, Elaine Valerio, Edna Rubes, Aaron Dison. Para king malalagwang kapaldanan, dari Father Elmer Simbulan, Sister Agnes Goyena OCD, Sel Timbol, Herminia Reyes, Jonel Lingat, Ashley Maria Kalingo Boyli, Gloria Nuki. Ganakantala naman din kalguran tamong mayang unabye, lalong-lalo na the Most Reverend Oscar Cruz Didi, Monsignor Eugenio Mercado Jr., Monsignor Andres Serrano, Monsignor Odon Santos, Monsignor Francisco Lansang, Monsignor Rustico Cuevas, Father Venancio Samson, Father Jesus Mariano, Father Leobardo Montoya, Father Lorenzo Sarmiento, Father Herwin Bulaon, Monsignor Cosme Betwin, Monsignor Andres Betwin, Jose Joaquina Betwin, Teresita Wilkerson, Johnny Uy, Aurora Nepomuceno Valdez, Francisco de Choco, Sosimo de Choco, Diosdado de Choco, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Levi Laus, Engineer John Chatco, Alfredo Chau, Chua Tangeng, Yao Bunkeng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chau, Simeona Federico, Cecilia, Abraham Tayag, Sonia Umandal, Sofia Suarez, Jose Sensing Suarez, Severina Meneses, Casimiro Meneses, Chito Reyes, Reynaldo Reyes, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Juanito Belicario, Fernando Barameda Redentor Magat, Eloy Antonio Benaventura Cruz, Misael Presas, Sherilyn Paras Antonio, Pasencia de los Reyes, Teresita Camaya, Teresita Punsalan, Fernanda Camaya, Raymond Ayan Malonzo, Felicidad Lugue, Dorotea Lugue, Carlito Pineda, Manolito Gueco, Soul nearest to the gate of heaven, Francisco Roque, Francisca Roque, Vicente Roque, Juanita de Guzman, Kate Jerome David, Rick Met Pineda, Marianito Ador, Rocky and Rosario So, Antonio and Adoracion So, Herminio So, Onghun Mapun, Yohi, Yuchim, Luis and Nieves Pabalan, Victoria Uy Choco, Josepa de Guzman, Roman Ariola, Tomasa Ariola, Roman Ariola Jr.,
Alfredo Villanueva, Lucila Villanueva, Elias Villanueva, Arturo, Felisa, Tanudra, Josephine Acosta, Lourdes Tanudra, Rosalyn Medina Enriquez, Marina Pine, Helen Rogelio Lasila, Rolando Serrano, Emily Serrano, Fernando Serrano, Carmelita Cruz, Jos Galita, Severino Nakpil, Rodrigo Cato, Maria Espiritu, Pastor Espiritu, Redentor Espiritu, Dennis Pamintuan, Felicissimo Lopez Sr., Iluminada Valerio, Liwayway Kamaya, Noel de Matulak, Aisa Dian Sevilla, Domingo Sevilla, Felicidad Sevilla, Jaime Velasco, Margarita Velasco, Antonio Velasco, Carmelo Tarzan Lasatin, Luis Gabriel Lugi Narciso, Marian ng Leopoldo Masangkay, Benjamin Dizon Sr., Benjamin Dizon Jr., Anita Dizon, Jacinto, Benita Marcosa, Lorenza, Roberto Orlando, Santiago, Ricardo, Aleja Manguera, Ramil Manguera, Edmond Francia, Roberto Almonela, Romeo Bacani, Felipe Aquino, Maria Caridad Aquino, Sofia Ayel Magboo, Hermogenes Chupaco, Luminoso Henson, Felipa Henson, Orlando Manalang, Victoria Aquino, Petronilo Aquino, Leonila Pangilinan, Sofia Pangilinan, Danilo Pangilinan, Leon Pangilinan, Magdalena Garcia, Ramon Garcia, Conrado, Remedios Cruz, Ernesto Anicia Manalo, Amor, Colleen Elisa Josepa, Celestino Ruiz, Esperanza Ruiz, Claren Capulong, Ignicio Capulong, Salvadora Sahagon Capulong, Chodulo Capulong, Roberto de la Cruz, Lealita de Maon, Leonardo de Maon, Terencio Abrasilio, Corazon Abrasilio, Eleno Bourbon, Fernando Palermo Sr., Gertrudes Palermo, P. Palermo, Crispina Culanibang, Benjamin Culanibang, Eugenio Palermo, Amada Abrasilio, Salustiano Abrasilio, Matilde Tano, Roberto Jamson, Conchita Alvarez, Ricardo Soto, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espirito, Lucia Espirito, Juanita Espirito, Ignacio Simbol, Eleanor Simbol, Faustino Joven. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan king pakalulo ning Ginoo. Sariwae
Kilagyunit pang poning anak, ang poning banal na Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal na Espiritu manatiliya kay kayman. At kaya ka antemurin. Pakamalang kong kapatid, Domingo Aldone ning Ginoo. Aldone ning Ginoo uling sinubliyang mebye king Aldo Domingo. Nung makananulang mitipon ting minunang Kristiyanos kanita, king pamakirandam king ama ng Diyos at king pamamirasong tinapi, makanyan tamumunan po ngeni, itang depatanda, makanyan muna naman ing gagawan tamo. Ibiye tamo itang dapat tamong ibiye king Diyos, at metong pukareti yapin ing sambanya ing Diyos. Potang sisimba tamo, sasamba tamo king Diyos. Bankanita po lalo tapang maging karapat dapat magdaong kaniting Santa Misa, pasibayo king mipnong kapakumbaban, si siyan taming kakatamong kasalanan, manyawat tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, pepakit mo yung kang lugod, inyang ikami makasalanan kepa, Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. ikami adwan mo ing luguranda ka, migit king sabla, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. ikami papakit mi ing lugod mi, keka king kapamilatanan ning pamaglugod mi karing kaparan tao, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupaing tuto pakaluluwa na katamo, at king pangpatawad na ring kasalanan tamo, idala na katasa king biye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
manalangin tamo. O Diyos ay pami, eke biyasang lugod, alaking sikanan lub mangangas lugod, tatakot king lugod malalam. Ika agyumeng malayang luguran ing tao, nino mo ikami bantularan ing lugod mo, ibayo mo ring puso ming mistulang batu, at dinan mo keng pusong mabye, mamu, banayad king kamwa, malagwang munye papuri, at manakit king kaya pandaring aliwa. Ituro mo kaya kaming tulaning pamaglugod, baking mabiyasang lugod, antimonong makanano mo keng liguran. Itiyadwan mi keka, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibi at mag-ari kambemo, king kametunganing banal Espiritu, metong muking Panga-Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Exodo. Ingginu nga nakang Moises, sabyan mo ini karing anak ng Israel. Eye liligaligan, ni eye lulupigan, ing ninumang taong dayuan. Ganakan nyo king meging dayuan kayo naman, kanitang atyo kayo Ehipto. Eye alapustanan ing may balu o ing ninumang ulila. Nung alipustan nyo la, pihulang maus pasaw kanako, at ako ing ginu, pakibatan ko la, mikalantang ing kasbuko, at pamatenda kayo, king kapamilataning gera, mga balula ring asawa yo, at maging ulilala, ring anak yu. Nung paparam na kayo mang salapi, kenuman karing memalen kong kalulu, kayo makyapos karing usurero, at sukat adwanan patubo. Nun tanggapan niyang anting pekasangla, ing balabal na, ning metong ataw, sukat siyang ibalik kaya, bayu yalumbog, ingaldo. Uling ing balabal na, yamu kabud ing malyari ng panakap, king katawana, para eya dimla. Nano ing ulasana, potang matutudya, nung maus siyang pasaw kanako, pakiramdaman ke, uling ako, tunekum mapaglunos. Ing amano ning Ginu. Salamat kin Diyos. Kaluguran da ka o Ginu, ika ing kakong sikanan. Kaluguran da ka o Ginu, ika ing kakong sikanan. Kaluguran da ka o Ginu, ika ing kakong sikanan. Kako ing Ginu antiyang batong maragul, maugun, antiyang padera matibe, abibye, kaligtasan. Kaluguran da ka o Ginu, ika ing kakong sikanan. Ing kanakon Diyos, batuyawaring pagsantungan, amagluwalo kanako, at antiyang kalasag ko. Puryan niya ing Ginu, nga akong kukulisak, at miligtas ko karing sablakong kasalang. Kaluguran da ka o Ginu, ika ing kakong sikanan. Ing kakong Ginu, mabiyeya, mipuriya ing kakong batong santungan. In Diyos sa latalagtas ko, yang puriyan. Mga ragul at agumpe, ing pigkalub na, king kayang ari, pepakitanan me, king manatiling lugod. Kaluguran da ka o Ginu, ika ing kakong sikanan.
Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Tesalonika. Ikitsu no makanano keng mi bebe busalyo. Alakeng aliwang sisikaswan, nune ingke kayong ikakayap. Makyapos kayo kaya kami at kinggino. Tinggapye ing mayap abalita at uliniti, dinalan kayong dakal akasakitan. Makanyan man, menatili pamurin ing tula apigkalog ning banal ay espiritu. Inya naman, meging pialimbawan da kayo, ring kapatag, karin Macedonia at Akaya. Uling emu, ing miras karin Macedonia at Akaya, ing amano ning Gino, king kapamilatan nyo, nunemi kalat, karing miyayaliwang lugal, ing balita, tungkol kaya kayong kasalpantayanan. Inya, na kailangan kaya kami, ing magsalita pa, tungkol kaniti. Ila na mismo, ring mamalita, nung makanano yung tinggap. Ila naman, ding sinabi, nung makanano yung pepaing gulutan, ing pamanyamba, karing Diyos-Diyosan, ban sumuyo king tune, at mabiyedyos, at manaya, king pamagbalik, iba't banwa, ning kayang anak, i Jesus, ing pepasublan ng mebye. I Jesus, yan naman, ing magligtas kaya katamo, king paing tungol ng kasbo, ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. In lulugod ka na ako, pamintuan nala ring amano ko, luguranin igpa ko, at igpa ko, at ako, manoknangan kekeya. Ingino manatiliya kaya kayo, At kaya ka antemorin, pamamasa king mayap abalita, agpangkang San Mateo. ligaya kaya ka o Ginoo. Miti pulangan ding parisewo, inyang abalitanda nung makanano na lang sera asbuk Jesus ding sadusewo. Ating metong karela at utong biyasa tungkol king batas, mengutang ya kang Jesus baning pakirapan. Kitang na, Maestro, isano po ing peka maraguldiling kautusan king batas. Pekibat ng Jesus, luguran me ing ginong kaya kang Diyos, king mabilog mong puso, king mabilog mong kaladwa, at king mabilog mong kaisipan. Yan ing peka maraguldiling kautusan. Ing kadwa, kawangis niya naman iti, luguran me ing kapara mong tao,
antimo ing sarili mo. Kareting adwang kautusan, karinya manalumpakan, ing mabilog abatas, antimurin, ing tiruda, ding propeta. Ing maya pabalita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya payabak po kaya kayungan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po kaya kayungan. Antimurin karing makiabengeni mag-participate, makiyagum. King kapamilatana ning online o live streaming karing karelang tibale-bale. Pasibayo po mag-aral tamo, migunam tamo. Lalo tayo sanang akilaling Diyos. Uling nung eme kakilala, eme aluguran. Gusto po ing ebanghelyo ngeni tungkulya king lugod. Isano ing peka maraguldiling kautusan. Isano dakala pong kautusan apulong utos. Kaybat in-expound dala pegaralan dala, may ngalatila-tila, miras lang 613. Karetang 613, isano ing peka maraguldiling kautusan. Ing peka maraguldiling kautusan nga naning ginuyapin, ing luguran me, ing ginong kekang Diyos, king mabilog mong puso, king mabilog mong kaladwa, king mabilog mong kaisipan, at king mabilog mong sikanan. At ing kadwa nga na kawangis na iti, luguran me, ing kapara mong tao. Inipong ebanghelyong binasa ko ngeni, pakibatya mo, king lugod, ape pakit na ning Diyos, kaya katamo. Nya, balikan tamo po, makanano na katamong liguran ng Diyos. Hanggang etamo po akit ini at abalo at a-experience ing lugod na ng Diyos. Tayo aluguran ng Diyos. Makanano na katang liguran. Nga na po, John chapter 3 verse 16, God so loved the world that He gave His only begotten Son. Uli na ning lugod na ning Diyos king tao binyene ing kayang bugtong ay anak yakabud binyene pa. Uli na ning lugod na ning Diyos kaya katamo binyene ing kayang anak ing lugod pala babye. Ating kang babye, you can give without love, but when you give, when you love, you have to give. At potang babye ka, uli na ning lugod. Ban kanita, potang liguran me, ing babye mo itang ikakayap na at eka manayang ablas na numan. Kay ba na punita, Romans chapter 5 verse 8, pepakit na ning lugod na ning Diyos kaya katamo, inyang dinauna ing kayang sariling biye, kabang itamo makasalanan tamo. Buriya po nga kiting lugod na ning Diyos, lawenta ito, meteyo para kaya katamo. While we were still sinners, Christ died. Kasakit na puning mamamati para king meto nga taong makasalanan, kasalang nakatamo. Nino po kaya kayong bisang mati para king kasalang na, alang bisang mati, nung kasalang ming taong ngayon
kamalyaring mate para kayo. Mas mayan ing mate ka para king kaluguran mo kesa king kasalang mo. Alipo, mate ka para king kasalang mo. Halimbawa, malulumod siya, kalaban me, puntalan me, sagipan miya, o ita mo, akakit ming malulumuding kasalang mo, pandukduk me pa eh. Yapin bagay mo, ing Diyos e pumakanyan. Imbes na itaming mate, pauli na rin kasalanan tamo, the wage of sin is death, iya po'y mete. O yan yung lugod na ning Diyos. Iya kabuding anak na, He gave everything. Ikayo po, nyanyang magal kaya seminaryo ng misan ating kaya pong kaklaseng yakabud ing anak da, kay ba't magpariya po? Nakasakit, karing pengari. Nang misan, 5 lang may kakapatid, yakabuding lalaki, magpariya po. Nanong gawan da ring pengari, i-discourage de po yung anak da. Anak, kasanting mo magpari ka? Bala mo yung pa magpari ka rin yung mga tsura? Anak, kabiasdan mo? Bala mo yung pa magpari ka rin yung maklakabuntok? Yakabud. Binyene. He gave everything. Inyapin po yung ebanghelyo ngeni, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Nung yung Diyos binyanangan, kaya katam, itam, suklian taming lugod na ning Diyos, ibiyeta mo muna naman kaya. Nya itang give to Caesar that belongs to Caesar. Give to God, nya pong milabas sa Domingo, the things that belongs to God. Naning biyeta kong kingapong Ginoo, everything. Because He owns everything. Bandi na nga ning Diyos yan, agyang ding mabilo gaya to bandi na po ning Diyos, ding bansay makibanding Diyos, ding manungkulan, bandino ning Diyos. Romans chapter 13. All authority and offices and power were given by God. Nyapin po, nung ibiyeta mo itang dapat ang ibiye kang Cesar, respetuan tala, ding manungkulan. Igalang tala, sopan tala, ibiyeta mo itang dapat tamong ibiye king gobyerno. At makanyan muna naman, ibiyeta mo itang dapat tamong ibiye king Diyos. Nano pong ibiyeta mo kayo? Everything. Everything, our life, all the things that we have in this life belongs to God. Alata naman bandiye. Nino po kaya kayong kabait na magdala yung 1,000 mi bayit siya. Atin po kene, mi bayit tamong alang darala nga ng hope, makotam alang darala. Ing dalanta mo po, potang mateta mo. Ing lugod, apepakitang king Diyos at karing kaparang tao. No po nga pansinan nyo, the core and the central message of the good news is love. Lugod, our God is love. Our religion is love. Niya po? Anyapin, we were born to love. To love, not to hate.
And which is more easier, to love or to hate? Kaya katamo, mas malagwa ing pikasaman mo yung kalupa mong tao, kaya sa aking luguran me. Tirwana nakatamong lugod ng Diyos, nakupin po na benge, inyang ilukluk iya po, lawin niya yung Diyos siya, His love, divine love, uling kaluguran na katamo nga kupin, we become what we love. We become what we love. Nung kaluguran mo pera, maglupa kang pera. We become what we love. Nyay kayong may asawa, lawin niyo po, uling kaluguran may asawa mo, may wawangis kayo. Lawin mo nemo nung kawangis mo yan. O tagalang alwayang kawangis na. May wangis ko ugali, ali po. Inya pining Diyos. Uling Diyos siya, mata siya. Ita mo, mababata mo. Ngakupin po na benge. His love, the divine love, was humanized. Inya pining Diyos, aeta mo akakit, uling kaluguran na katamo, miging tawya. Nya maniwala tamo'y Kristo, Diyos siya po. Dengalwang relihiyon, ela maniwala king Jesus, Diyos siya. Pero gagalangan talo, we become what we love. God loves us. And He became man. May kiwangi siya kaya katamo, subaliking pamikasala. God became man. His love was humanized. Anya pintini payo, making tawya. Bang kanita itamong tao, o tang luguran tayo, our human love will be divinized. Ing lugod tamo, nalugod itang lugod a tao. Nune, pakyapusan tayo in Diyos. Amen? Our love will be divinized. Nanong divinized? To love like God. Dinaunin kayang biye para kaya katawang nyapin, you shall love the Lord your God with all. Ibiyeme in kekang sarili kingapong Ginoo. Amen? At potang kaluguran ming Diyos, luguran mo ring kalugurana. Nino po rin kalugurana ng Diyos, ita mo. Emo apikawan yan deni, lugod king Diyos at lugod ka rin kaparang tao. Balamlo pala rin. Lugod king Diyos, lugod king parang tao. Nyay mo muna yung lugod king Diyos. Nepo? They go together, they are distinct, but essentially united. Uling makananuming luguran, inge mo akakit nga ng San Juan, nung eme kaluguran ng akakit mo, sasabihan tamong kaluguran tayong Diyos, etane maruwa akakit. Burinay nga kakitami ang luguran tamo. Kaluguran tayong Diyos, etay manakakit niya, pinpalugod niya muna naman, ing akakit tamo, ding kaluguran na ilapin itamo. Niya nung kaluguran tayong Diyos, kailangan luguran tala muna naman ding kaparang tao, our fellow men, even our enemies. Nyapin puliguran na katameteya, kabang itam makasalanan tamo. O tangita mo, sung makasalanan niya, etane aluguran.
What is genuine love? What is Christian love? What is authentic love? It is when you love the unlovable. Lovable ya po yung makasalanan, alya po. Lovable na rin kalulo, alila po. But when you love them, that is Christian love. Christian love is when you love the unlovable. Ingkaya katamo, bakit pinili mo ini? Maging asawa mo. Kasi po na kalaguye. O ba't yung pinili mo ni? Kasi po na kasanting eh. Ala pa pong may kibat ka na. O ba't pinili mo ni? Uling makasalanan niya po eh. At yun na pong may kibat makanyan. Ala po. But that is real Christian authentic love when you love the unlovable. Ayun po. What is love? Lawen miya mo'y Kristo, wata pong makapakuya king krus. Akit mo na yung lugod. Inyang makapakuya king krus, inyang meteya. In crucifix, potang pakatitigan me, akit mo ing lugod na ning Diyos. The depth, the length, the height of His love. It is immeasurable. It is unfathomable. Mataro. It is an unconditional love. Agyam pang mikasala ka, panikwana na kapamurin. Nga makalungkot po tang deng miyasawa ilami kasundo, kailangan nating matyaga, ing ating lugod, ya pibatana. Panikwanan may asawa mo, nung may kamaliya, patawaran mo. That is love. Potangala ng lugod, paborin mo ni, in Diyos tam, makanyan. Love God. Love your neighbor as yourself. Inseparable. Kaluguran mo yung Diyos, luguran mo lang naman din kapara mong tao. Ing lugod tamo king Diyos, ngayon po papakit tamo, minta ko keti. Kay ba't tamang sinibal lumal tamo? Pakit tayo, ing Diyos, king biyatang. Mamermisyo, kalupang tao, ing lugod. Ing lugod gagawang mayap. Gawa kang mayap. Po, naning true love, dirinan mo yung biyeng kaluguran mo, dirinan mo yung biyeng asawa mo, ing tunay lugod ba biye-biye, niya ni Kristo, lawen niya po yapo, ing kayang kamatayan, it is a life-giving death. Meteya bang kanita, di na nakatamong biye, o yan yung tunay lugod, ing tunay lugod ba biyeng biye, kamatayan. Nyes itong kaluguran may asawa mo, di na may biye. Problema. At tatandaan ng kipuitang metong nga kwento, katatawlian po, makasakela keng barko, ating metong nga malagong babae, o ning ating 5 lalaki, no kaburiking babae, pisasamsaman de. O ning babae, mintay po ketang misan, uling masala yung aldo, mag-selfie na yung selfie. O niyang mi paliliyak makanyan, keng lele, o selfie mi pawurong niya, may nabuyak yung barko. Niya mimingat kayo kung mag-selfie.
Deta pong 5, makiburi kaya, linundag langan. O ining babae ita, magbugneng malumot, yaning 5 linundag langan. Igit no ning babae malago, linundag la rin ning 5. Linundag langan din sa gipanda ko siguro nga ng makanyan. Kabira-bira, atin pong miras ametong kaya. Inyang sagipane, nga naning babae, wari 5 kong linundag, o ba't metong kang mitagan, nanong pekibat naning lalaki, ako mo ing mitagan, uling pete ako lang, detang 4, ban kanita, asarilinan da ka. Ing babae, liburan. Makamate ka, uling kaluguran niya. Jesus loves us. He died to give us life. Niya yan pinili, uling me kamatea. Kaya tutuking Domingo po, All Saints Day, araw ng mga banal, ing pag-aralan tamo, uling All Saints Day, ninureng banal. At ita mo pong Katoliko, maniwala tamo king banwa, ating purgatorio, ating impyerno, ninureng midalaking banwa, ninureng mirasking purgatorio, ninupureng manabo king impyerno. Kaya tutuking Domingo, pag-aralan tayo po. All Saints Day, ninureng banal, ninureng mirasking purgatorio, November 2, ninureng manabo king impyerno. Amen. Ipasyak tamo po ngening kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, igpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong aginuta mo, pengagli king upaya ning Espiritu Santo, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wananin Diyos, igpang mayupayang tuto. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabye ampong mga mate, sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding Santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king be alananga. Amen. manalangin tamo para king ikasulong ning lugod tamo, king kakatang mabie at tunay Diyos, at karing kaparatan tao, uling pagkatiwala no kakatamo. Natamo pong manalangin, Ginoo, pasulungan mo ing lugod mi. Ginoo, pasulungan mo ing lugod mi. Baning Ginoo, pasulungan ng anding talasalpan tayo, king lugod to king Diyos. Ban aluguran tayo, king mabilog tang puso, mabilog tang kaladwa, mabilog tang kaisipan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pasulungan mo ing lugod mi. Baning Ginoo, gawa ng mabye, at gunyat ing lugod, karing sablang tao, karing kapararang tao, ban aluguran tala, antimoing sarili tamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pasulungan mo ing lugod mi. Baning Ginoo, ibuklat no ring puso tamo, karing mebalo at ulila, karing alang tuknangan, karing alang kapanintunan, ding masakit, at ding ating kapansanan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pasulungan mo ing lugod mi.
Baning Ginoo papanatilyan ng mabye, ing lugod tamo, agyang karing ating utang kaya katamo, at karing pikautangan tang kwalta, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pasulungan mo ing lugod mi. Baning Ginoo kasya na ing lugod na, ang tinanig sablang komunidad kristyana, bang ingatan dala, agyang ding masakit diling luguran, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pasulungan mo ing lugod mi. Ngeni aduan tamo ing sarilitang kapagnasan. O Ginoo, isundo mo sanang palablaban ing lugod mo karing puso mi, at ibiyeme ing balang metong ke kami, king metong at metong, anti mo nung makananom mong binyeng sarili mo ke kami, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Manalangin tamo kapatad baiting kakatamang dawon, ing kakatamang tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king harapaning Diyos, igpang mayupaing tutu. Tanggapanes saning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatayang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ning upaya at sikanan, tanggapan mo retingain ayayang pang mi, at bustan mong ingkekeng kasuywan, pagdala na kang tula at ligaya, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At keka antemorin, iyat nayo ring pusoyo. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan tayong Diyos a ginutang mo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang paratiyet numan karin. Oy pa Diyos king alananggat lubos mayupaya. King kekang lugod, binukod mo kami, bani pakilala mo ing kekang karangalan. Agyang gilutan da ka paulining kasalanan mi, ginawa ka pamurin paralan,
ban makapagbalik kay lug keka. Ulinita yung kaluguran mong anak, meging tao yung kalupami, banating kalupaming taong makapagligtas ke kami king kapahamakan at pangaliling dalan. Ulinita kang bedaring sablang anghel karin banwa, yayampang daing karelang panalangin, ning pamanyamba, kabang magsaya la arapan mo kapilanman. Miya besayng siwala miking karela, king matagumperang dalit ning kapurian, at ngaming magkanta. Tunay kapin banal o ikpa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalungpumi, pabanalan mo sa detingayin kingupayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ng Ginoming Jesucristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi, at pepasalamat siya keka, pirasone at binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makadyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyening kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minumko kaniti, iting kalising kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao, panketa mi patawaran laring kasalanan, dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyangin ing kaganakan mi oyeg pa, ing kamatayan at pamanyabli ng bebya ning anak mo, tarang mi kaiting tinapi ning diye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuha mo,
Kingi kami ngan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Papa, at Florentino ing kaya kaming Obispo, Pasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang obispo, pari, diakono, magpari at magmadre, religyoso at religyosa, ating mabilog balayanan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming, pepainawan at maninayang subling miye, at ding sablang mayam na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya ng Maria, ing Birhen induning Diyos, kaya ng San Jose, ding Apostol, at ding sablang santo, at tinupad kimal mong kaburian, king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatanang, Eso Kristong, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupain totoo, kagum ning banal Espiritu, upurian dakat parangalan, manggaman, king alananga. Ngani manalangin tamong miplong kapanaligan at lugod kingig pa, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kami king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyakan ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos.
Ginaming Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, emo sapu babalikdan ding kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antemorin, Pakita mo kung hening may kakametong tamo, king lugod at kapayapan. Kapayapan ko kaya kaingan, kapayapan Kristo. Kuning Ginoong Kristo, ang meging tao at emo meging tao, meging tinapi ning biye. Tanggapan tayo, uling wala ding mayaws kingapunan ning kordero. Gino, ek matampang tanggap kaya ka, dapat igkas miyang amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Para king organisadong pamag-communion, pakisabi pong mayap karing sablang makasadyang makinabang na manatili tamo pong makatalakad at paninayan tala king kakatamong pwesto reng EMDC o pari. Para naman karing makasadyang tanggap king katawan ng Kristo, lukluk tamo po o siklaud tamo. Dakal pong salamat.
Manalangin kamo. O Ginoo, idala mo king kayang kaganapan kilubding puso mi, ing pamakinabang apakisulwan mi kaniting sakramento. Manano na sanang iting pamagmasusi, mi kabunga karing biyemi, lalo na kasanang luguran at ting kaparaming tao. Itingnan po adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pangadyan tayo in orasyo, imperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at mekamate na karing takalataw. Ipanalangin mi, antabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mangpat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, nurses at ing sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit kambening belwan at masawal. Ipanalangin laretang miyawan na, kumayap na lasan ng malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman lang alananggang kapainawan, tetang mayang nabiye. Ibiyayo po kaya kami ing kalam ning pamanisi at pamagbalik-loob kaya kayo. Itasan ng king lugod, magsisi kaming atin malalam alungkot para karing anggang pamikasalami kaya kaya beding kasalanan ning meto yato king kabaning panawod. Pagkalam kaya kami, ing grasya mo kaniting masakit a panawod. Ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at ban makasaog kami karetang at tsuking pamangailangan. Ipanigapumi keka, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning Ginuming Jesucristong anak mo, amabibiyang pong magari kambe mo, king kametong aning banal Espiritu, metong buking Pangadios, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kami, magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana'y pisawili ingaklis mi keka, king kakulangan mi, nonebakos ikabos mo kami king sablang panganib, o maligayat kanwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calutsod. Ipanalangin mo kami. Muli, pasibayo po, ing lugod, love is not a feeling, is not an emotion. True love is a choice. True love is a decision. It is a commitment. Nga kailangan po nakalupanitang I love adobo, I love sisig, potangem ne buriuk seme, makanyan po yung lugod king Diyos at lugod karing kaparang tao. It is a choice, it is a decision, it is a commitment. Luguran tayong Diyos, luguran na rin kaparang tao. At susundo tamo po ing pamaglugod tamo karing kaparang tao, agyang mete nala. Ulitan ko po, agyang mete nala, luguran tala pamurin. Nya pinitamong Katoliko, pangadita la rin kaya katamong mayam nabiye.
ing kamatayan e napapakluran ing kakatamong relasyon. Because love is God and God is love. Nyapin po keng November 1, Domingo, parangalantala ding banal. Ayatsuna king banwa, kakilala at kakilala. November 2, All Souls Day, pangaditalangan po ding eganaganang mayang nabiye. Dito pong bisang sumulat at pong sobre kaya ni sulat choring lagyo daring kaya kayong mayang nabiye kay bat ibaldugyo po keni for the whole month of November aldoldo po pangaditala bendisyonan talan so kaluguran tala ring mayang nabiye tamo susundo tamo po yung pamaglugod tamo karelang kaya kayo man po dakal at dakala salamat. Talakad tamo po ngeni para king tauling bendisyon. Ingino manatili kaya kayo. At kaya ka ante mo rin. At bendisyonan na kayo ning malugod na Diyos. Ingit pa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daon ne, umeta na king kapayapan, luguran niyang Diyos, at din kaparan tao. Salamat king Diyos. Para apanatilyan tamo ing metrong lawot king bawat metong pakisabi mi pong manatili tamo karing kakatamong pwesto at panayan tala po ding kakatamong aserets. Ituruda po kakatamo ing ustong dalanan paluwal king kakatamong pisamban maragul. Pag na kami po na etala po kakalingwan baldog ding contact tracing form king kawun ang makakabit lele daring pasbol, dakal asalamat po. Ito po sobre kaya tanggap. Op. Sulat lang po na rin. Karin mo rin po ata. Aram po mamaldog lang. Mapilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragol. Eye kakalingwan ng pamanyulud face mask pachelul walong munta pisamba. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lungup isamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan in kaya kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilok, bangit turunan ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form.
Maapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilog at kilwal pisamban. Panayon tala ding ushers para duangan ding kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan in ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iyat-yat la ding adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, total nanding anggang malayamahit king pisangban. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form. Ekatakot, ekakakarong, at syukur sinimul mo, signan mo.
halog at sipin mo signan mo eka tatakot eka kakarog at sipin mo alam mo signanan mo galang at mapanganib eka malilit ni balik lakwan na kamaning sabla eka lungkot akong bara ako'y kinumo at yung sipin mo eka tatakot eka kakar